إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hiç şüphesiz barcha maqtov, hamd va sana g'alablarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Allohga g'ana tegishli. Shahodat ketiram, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli iloh yo'q va Muhammad Abdulloh Allohning so'nggi elchisi ham payg'ambari. Ham kimga Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda yardamin solsa, anga rahimli bo'lsa, bir kim ham bir narsa anga qarshi chiqa olmas. Amma kimga Allohning oshuvi tushsa, Allohdan g'azab kelsa, bir kim uni qutqara olmas. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemaat bilganimizcha 571 yılını tuva hem tuğanda etisiz bu dünyaya gelir. Etisi ölüp gite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğancı. Şuna da tuğaş anı enisi yalnız terbiyeli, hem enisi de Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaş tuğaş ölüp gite. Hem o vakit terbiyege Allah babası, lakin babası da kart idi. Hem Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaş tuğaş
babası da ölüp gider. Hem şu vakit 8 yaşlık yaş sabını ala terbiyege abisi, etisinin bir tuğan abisi Ebu Talib. Hem anı süyüp, yaratıp üstüren, terbiyeli, hem hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üskeşte, dinge ki Peygamber bulgaçta, ul anı her vakit yoklap, soklap durga tırışır. Bir kup izgilikler işli Allah'ın elçisine. Lakin Ebu Talib, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar anı dinge şakırmasın, nişikine davetlemesin, o İslam dinin kabul etmişi, müşrik bulup, dinsiz bulup bu dünyadan gider. Demek ana Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem yardım ede almayın. Hem anın uğruna cehennem otu bula. Lakin Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaati bilen ana incinler gazap olur idi. Ehvenu ehlin nari azaben Ebu Talib. وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. Cehennem ehillerinin incinin gazap bulaşıp kişi Ebu Talib bulur dedi Allah'ın elçisi. Anın ayağına giygizirler kaynar sandalye. Hem anın ıssısından kaynar anın miyedi. En jingil gazap cemaat cehennemde. Bu gazap jingil bulsa kalğanı nindiysin anın cehennem oldu cemaat. Kıyamet gününde bütün kişi Allah karşına ölgenden soň geri dirilip basqaç cevap verir için bu dünyada uzdurgan ömür için getirirler ol cehennemni 70 bin bağ bilen. Hem her bir bağdan tarta 70 bin ferişte. Bu cehennemni getirip koyalar kıyamet gününde kişiler hesap kılınğanda oğlanı görüp duracaklar. Cehennem otu göz karşında bulacak. Hem kişi şunday orunda cevap tutar Allah karşında. Cehennem otu dolu, cehennem özü dolu ot. Hem anın ıssısı bu dünya otu bilen çalıştırıp da bulmuyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bu dünya otu değil. Anın kaynarlığı cehennem otunun 70'ten bir ölüşü bilen. Bu dünyada ot, ısı, pişire kaynar, lakin o cehennem otunun 70'ten bir ölüşü bilen. Hem atırlar şu cehennemge kişilerini bağ beylep, yüzleri bilen jirden üstürüp alıp barırlar da taşlarlar şu şıkırga. Hem şu şıkırda şılbırlar bilen beylep koyurlar. El-Hakka suresinde Allah subhanahu wa ta'ala bizge elini görünüşünü tasvirlap aytdı. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. Cehennem kıyamet gününde kişilerge amel defterlerin bergende günahlı kişilerge amel defterin tuttururlar sol koluna.
Һәм шул вакыт кеше бу китапта, бу дәфтәрдә күргән бозыклыкларын, гөнаһларын күргәч әйтер: "Эх, бирмәсеннәр миңа бу китапны", дияр. Миңа бу хисап булмаса иде, үлем белән генә бөтен нәрсә биткән булса иде дип өметләнер. Ләкин юк. Хисап килде, һәм җавап бирергә кирәк. Шушы гамәл дәфтәрендә булган эшләр өчен. Ма агна анни малия, һәләкә анни султания. Миңа байлыгым бер нинди файда китермәде, дияр. Һәм минем дәрәҗәм ул да мине һәлак кенә итте, дияр. Шуннан соң Аллаһ субханаһу ва тааля әйтер: "Хузуху фагуллуху". Тотыгыз һәм атыгыз аны җәһәннәмгә. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Аннан соң аны 70 терсәк озынлыгында чылбырга кигезегез. Ничек кайчакта ризык әзерлиләр кешеләр, хайванны тулысынча таякка кигезеп. Шулай ук кешене кигезегез. 70 терсәк озынлыгында чылбырга. Иннаху кана ла ю'мину биллахи ал-азим. Ул улуг Аллаһка иман китермәде. Ва ла яхудду аля таамил мискин. Һәм мискиннәрне, фәкыйрьләрне ашатмады һәм ашатуга өндәмәде, садакасын чыгармады. Фәләйсә лаху al-yawma һаһуна хамим. Һәм аңа булмас бүген бер ярдәмчеләр. Җәһәннәмгә кеше эләгү белән андагы эсседән кеше яна башлый. Тиресе көйә. Ләкин көйеп янып битермен дә котылырмын дип уйламасыннар өчен Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә ди Куръанда: "Куллама надиҗат җулудухум баддалнахум җулудан хайраха лиязуқул азаб". Аларның тиреләре надиҗат пешеп биткән сайын. Менә бу фигыль надиҗа дигән сүз ризыкка кулланыла. Кайчан ризык пешә, ашарлык хәлгә килә, надиҗа дип атала. Һәм монда Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның тиреләре, итләре пешеп биткән. Әзер булгач ди, яңа тире үстерәбез. Ни өчен? Лиязуқул азаб, газапны татысыннар өчен дип. Сизсеннәр. Янып битеп кытылу юк. Тире яна, яңасы үсеп чыга. Һәм шушы җәһәннәм утында, бу эсседә, бу куркыныч газапта онытмаска кирәк, кеше бит әле ашау эчүгә дә мохтаҗ була. Аны ачлык басыр һәм сусау, һәм ачлык сәбәпле, сусау сәбәпле җәһәннәм ризыкларын ашарга мәҗбүр булачак. Нинди анда ризык? Зәккум дигән агач җимешләре. Җәһәннәмнең төбендә үскән агач, аның җимешләре тулы энә. Кеше аны ашам дип, ашыйм дип авызына кабыр, ул аның бугазына килеп тыгылыр да, тигендә дә чыкмый, монда да керми. Шулай интегәчәк. Ва ризык шулай ук гыслин дигән кан белән үлексә кушмасы. Кешеләр яналар, тиреләре агып төшә, үлекләре чыга, каннары ага, шулар бөтенесе булгатыла да, шул була ризык җәһәннәм кешеләренә. Эчемлек ул сусый,
Lekin işirge kap kaynar su, anı kişi işem deyip bitine kitiruğu bulur, bitindeki tiri hem itleri irip düşecek. Hem şuşu gazapta cemaat kişiler intigirler, hem Allah Teala'dan sorarlar jingireytu, kutulu, yerden. Allah Rabbimiz ayta وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاسِكُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Kursen desin günahlı bendelerinin Rabbileri karşında başların eğip basıp durganların eytip Rabbena absarna ve sami'na ey Rabbimiz Allah biz indi gördük biz indi işittik bütün eytilgen söz peygamber söylegen söz hak ikenligini anladık şuna hiç şeksiz ışandık indi hazır qaytar indi bizni kiri dünyaya qaytar indi bizni na'malu saliha izgilik işler idik deb aytadi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala cevap verir. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Mine şu günü unutuğuz sebeple bu dünyaya verildiniz. Allah'ın borçlarını unuttunuz. Mine niçin siz unuttunuz? Kıyamet günü kileşecek. İnna nesinakum biz de sizni bugün unutacağız. Şuşu cehennem şıkkırında. فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Hemmen bitmez gazabını tatığız. O'zingizning işlegen işleringiz sebebidir. Ve bu cehennem ehilleri bu gazapta bütünlüğü ümitsiz de kalırlar. Allah Teala'dan sorap karadılar jingireytu yerden lekin yok alarga bir nindi yerden hem kutulu. Demek hazır ko'ngillarında da ümit yok. Ve alarının kileşekte aytacak sözleri ol bağıtik ağırtınudan angarashu, kışkıru hem akarılığına olacak. Şunday cemaat korkunç ol cehennem şıkkı. Şunday korkunç ol cehennem gazabı. Hem bir kimde ayta almayın. Min imin dip. Min anda elekmeye şekmin dip. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. İnne ahadakum la ya'malu bi'amali ehlil cenneti. Hatta ma yakunu beynehu ve beyneha illa zira'. Sizning birigiz cehennem ehilleri işin işler. Hem indi mine cennet ehilleri işin işler. Hem cennetke kirge indi bir tirsekkine kalır diye. Yani ölümge yakınayır. Şundan soň işlep koyur. Bozukluk. Günah hem şu sebeple cehennemge kirer diye aytadi. Lekin cemaat suyunish var. Suyunish var elhamdülillah. Şatlanamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni suyundirdi. O bizni şatlandırdı. Nerse dedi? Lillahi utaqa'u minen nar ve zâlike fi kulli leyletin dedi. Ramazan ayında Allah Teala her tünni kaybır kişilerini cehennemden kutqara dedi. Şuşu izgi ayda her günni Allah Subhanahu ve Teala tün jitkeş kaybır kişilerini bu kişi cehennemden imin bulaşak deyip cehennemden kutulaşak kişiler isimlerine kirdi.
Hem Allah'ın rahmeti bilen cemaat biz bu ayda biz Ramazan ayının yartısını uzattık. Hali 2 atna var. Hem alıp karşımızda hali en ehemmiyetli 10 gün. 10 gün hem 10 tün. 10 tünler arasında Kadir kişisi 1000 aydan da hayırlırek bulgan. Şuna bu ayda Elge cehennem otundan kutulaşak kişiler isimligine girip kalırga tırışık. Günlerin izgilikte uraza, Kur'an oku, ilim alu, sadaka zekatlerini çıgaru, din yolunda hizmet, meşitlerimizde katnaşu, iftar, ümeler, jiyişturu işlerinde, tünlerin namaz, secde, dua, bizning var mümkünçilik. Bizning var eligen vakitte fırsat, isen biz, soluyuz. Allah subhanahu wa ta'ala'ga şuna yakına yol, şaralarını koruyup cemaat. Elge fırsatını, elge mümkünçilikni boşqa ozdurmayık. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه